nyuma y'uko ikipe ya Arsenal ifashe ikipe ya Athletico Madrid ikubitira mu gafuka bya bindi bita gukubita umuntu utamuhaye umwanya wo kugira ngo anatore amabuye, ariko nyamara ikipe ya Athletico Madrid yamaze gutanga ikirego muri UEFA nyuma y'uko yageze Emirates Stadium, aho iyi kipe yakoze imyitozo ariko isanga nta mazi ashyushye ahari kandi bari bamaze gukinira mu mvura. Ibi ngibi byatumye bivugwa yuko ekipe ya Arsenal igomba kubiryozwa cyangwa ikareba ikindi kintu iraza gukora. Byagendaga bivugwa yuko etablissement nka Arsenal ikipe ifite kimwe mu bibuga bigezweho ndetse bitagakwiye kuba biburamwo amazi ashyushye. Abenshi bakavuga ngo ibi byakozwe n'umutoza Mikel Arteta. Aba insider b'ikipe ya Athletico de Madrid bivugwa ko bagize umujinya ukomeye cyane, umwe bita umurandura nzuzi, abandi bavuga yuko ino ari ya mind game ya Mikel Arteta kugira ngo afatiranye no ekipe kwa abakinnyi bihutiraga kugira ngo bajye mu modoka banyagiwe bananiwe batabonye umwanya wo kubanza koga ngo baze kuba bameze neza cyane. Ekipe ya Athletico Madrid yaje kurya ibitego bigera muri 4 bitumye iba ekipe ya karindwi cyangwa se umukino wa karindwi ikipe ya Arsenal itsinze ama ekipe yo muri Espagne byikurikiranya. Muri ama ekipe batsinze harimo Madrid batsinze inshuro ebyiri, Sevilla inshuro ebyiri, Girona barayitsinda, Atletico Club barayitsinda, de Bilbao ndetse na Atletico Madrid bakaba bayitsinze. Bibaye imikino igera muri 7 batsinda ama ekipe yo muri Espagne nta gukoramo. Ikindi nacyo cyabaye muri no mukino nuko ikipe ya Arsenal yongeye gutsinda ibitego 2 by'imiterekano. Bihura n'umugabo ita Jamie O'Hara, umupundent ukomeye mu Bwongereza, uvuga yuko ikipe ya Arsenal imaze kwica umupira w'Abongereza muri rusange bishingiye ku kuba buri kantu kose ngo imipira y'imiterekano ngo kunaga imipira, buri kintu cyose usanga Arsenal ibi ya mbere kubikora, kandi mu by'ukuri ukabona ikintu umupira utaryoshye ariko bikarangira ama ekipe yose arimo kubikopera. Wahoza umutozo w'ikipe ya Arsenal Arsene Wenger avuga yuko ekipe ya Arsenal kugeza aka kanya niyo kipe yuzuye neza cyane kuruta andi ma ekipe mu Bwongereza ndetse no ku isi muri rusange, aho ugereranyije nk'ikipe ya Liverpool ubona ko abakinnyi nka Gravenberch ari gukina muri axe, ugasanga umukinnyi nka Dominic Szoboszlai barimo kumukinisha kuri kabiri kubera kubura abakinnyi. Ariyo kipe abantu benshi bavuga ko ishobora kuza guhangana na Arsenal, avuga ko bitanga icyizere cy'uko ikipe ya Arsenal ishobora gutwara ibikombe bikomeye muri ino sezo. Gabriel Magalhaes guhera muri 2020 niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu defenseur, bamaze gutsinda ibitego 22. Arsenal yo kipe ya mbere muri UEFA Champions League imaze gukina imikino myinshi idatwara iki gikombe, ko imaze gukina imikino 213. Ikurikirana n'ama ekipe nka Dinamo Kiev imaze gukina 186, Atletico Madrid 178, Anderlecht 165 na Galatasaray 163. Izi zose zitabasha gutwara iki gikombe cya UEFA Champions League. Iyi match nanone Mikel Arteta yabonye akanya ko gushima no gusingiza cyane umukinnyi Victor Gyökeres, avuga yuko bidasubirwaho umukinnyi Victor Gyökeres yongeye kwibutsa buri wese ko ari umwataka mwiza ku isi. Hama rero abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru ndagira ngo mumbwire uko muri kone ikipe ya Arsenal murabona koko igeze ku rwego rwo yatwara UEFA Champions League ndetse na Premier League. Nimuze mumbwire, je nitwa Kwizera Pasokoto Visa Larga.